Ideja statika ima mogućnost provedbe i linearne analize stabilnosti. Naredba je odvojena kako ne bi bilo gubljenja vremena provedbe ove analize kada ona nije potrebna. Rezultat te analize su predviđeni modovi izvijanja. Kritično opterećenje, pri kojem se događa instabilitet, se računa za svaki mod izvijanja, a predstavljeno je faktorom u odnosu na nanešeno opterećenje. Dakle, aplikacija nam ne daje informaciju da li provjera prolazi ili ne, već samo faktor kritičnog opterećenja za određeni mod. Na temelju vrijednosti faktora, inženjer-projektant zaključuje da li je on dovoljan ili ne, te u skladu s time intervenira na svoj priključak. Temeljem eurokoda faktor mora iznositi minimalno 15. Primjerice za situaciju kad spojna pločica predstavlja nastavak elementa konstrukcije, kao što je na ovom primjeru. Gubitak stabilnosti ove ploče doveo bi do globalnog gubitka stabilnosti. No, u situaciji kad je instabilitet pločice vrlo individualan i lokalan, kao što je prikazano na ovim slikama, tada faktor kritičnog opterećenja može biti i manji od 15. Ako su pak u pitanju tankostjeni profili, potreban je poseban oprez. Ideja statika je generalno prvenstveno posvećena vruće valjanim profilima, debljine veće od 4 mm, koji nisu značajno podložni gubitku stabilnosti. Obzirom na to, za tankostjene profile se u aplikaciji može tek razmotriti ponašanje priključka, no ne i uzeti u obzir sve potrebne parametre za provjeru stabilnosti komponenti ovih profila, te su potrebne dodatne analize takvih priključaka.